फ्रेंड्सों के फायदे संहाय जॉब न्यूज़ न लेवनाय खिनि अ जॉब का सोसाइटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सॉफिट न सिनि गॉब ऑफ तिरफ्रानी जॉब सिनेमा फ्रेंड्सों अमंका प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिक 11 मान ने बागे media related work no friends ba news video no under director of information and cultural affairs go of tirfrani omong khajok friends omomia 26 tarik gon notice romani tini notice nongkhorka friends tini 27 obo post ni bumung ga IT skill personal no post tong total 15 jona ba 15 ar SC rong bage tong 3 S10 bagi tongo 4 UR tongo and reserve 8 friends omo nane de senior qualification essential qualification graduate in any discipline from a recognized university friends graduation complete nangnai graduate complete ngjakhngengo oro saka haipano boro good knowledge in computer work computer knowledge tongo nangnai friends interview computer knowledge na jagi mano ar tai good knowledge Bengali, English, Hindi, sungjagai mano knowledge nutui nai, ar pore sung oboni kuno certificate funga nango amai kuno nango hini kiri friendsong sungoro knowledge tongo hini saiman kage nango friendsong ar Bengali, English, Hindi typing, ar pore 1 year experience ni sawo friendsong ojago tam nutui nai media related work news biru nutui nai friendsong gangkai Orborok sakara ogro dikarbo federal mana hangke friendsong degree ba diploma training in journalism degree ba diploma journalism nuti khato hangke nung bisi chance mannai ba federal mannai ar knowledge kogborok in kogborok tui knowledge tong hangke bongnai hini sa friendsong oda kogborok knowledge sung to kogbor to manin tongo ar 40 years age limit 40 ni jorotei SC ST hangke tai 5 বছর relaxable বা relaxation manai beton ke 15100 friendsong omongkha bo jaga mar nai friendsong nai sini venue of interview office of the member secretary sofit ni sa friendsong ITI road Indranagar Agartala ITI road Indranagar Agartala bo friendsong reporting time gangke friendsong o jaga saka date gangke 2 tarik January 2020 o 2 tarik buskang mas ni reporting time ga 9:30 simi 10:30 AM apore interview time nai 11 friendsong o time ni reporting time ni bising sawi yanke interview maragla abar bini form gangke saka jago www.sofit.in ni bini website dongo o jaga thangke bini form manai friendsong norok thangi notif bo check khainai mono romde ni joto document original tai duplicate shell attested dui matlang hanai friendsong shell attested bolte ni soi ruit lang hanai ngengka asungna friendsong bini form norok video description nadi ang link de ruada gasungna teisa hana hajotono hambai